tanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no re ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tumatanga, matakau no re ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu tupua. Ko kore ke hufanga mo i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu ko tope. O ku whaatapu atu pa me proklaman kai ata mo e whainga maari e koni ke o atuai mo proklama ko ia whaatwhanua fu au ki he weekend. Ai ku malo tau mao e tau fu au koni pia malo ngahi ngawe lahi ko tope kulawa ki whakahoko mai. Pe me ngahi whetu uke ke he kumo iai lama ki tau kau whataha mo ki modolu ki tau proklama i he pongpongin. Proklama koni ke whakahoko atu pe pia me i tonga 8. Ai ko ke i he nipe, makai ke toki Forget the Family i he weekend koni, tōna ki pe ko moni te ke whoki ngā weka kumau ke i tonga nipe, mawhana pito ea pe whakalata o pito ki taimi koni kumau lava mai ki tonga ni, ko tui mahalo kua pe ni i he te ki motolu, kumo mamata mai proklama, kumo ke i tonga nipe, o kumo whamo ni, ai whakalata mo whawhiwhia ko ia, ai taimi e kutau lava mai ki tonga ni. Tai tau pe ko tai lere ki motolu ko tau pe, mo kauma he tau proklama i he ahon, whamalo lahi atu ke tau ka sponsor ko tau pe, mo kei tūka iwi hono whapaanga ko ia tau ngai proklama ko ia o ku o atu heni pe me he wikon media to that fito ki he South Pacific Loans, pe foki ki he Francis Barbershop, ko T-Cuts, pe ki he Bates Western Store, ko kataha ko ia, te si pe me Brisbane whamalo lahi atu ke te motol, mo kau mai,
Ta mo ki mo to fa foi tu ku mo ka mai to kon ta ngai prokalama I he no fa hoko ta fo o koni. Tem te tape ko fi ke ta le re hen ai tau pa fonga fa le re ko ta fito ko e ona po paula pi ven pi kala mai hen he pompongin ke fa hoko te ta prokalama ke ting mo to ko lo pe mo fa atala mai ke manatu tai mi ke kamat na mo al mo ta pulu ka ko nga ko hen ai fa fonga e pompongin pe ku ate tata yo le ke ko pi ven malo e ta mai pompongin fe hake ko ilo pe ku lahi ngai fatongia pe me family o ku hoko ka ko nga fie ma o ko ia ka kai una muy mai nga por kalama o ku mato nga eta foki mai pongpongi ke fa hoko por kalama ko ni ka ke fe hake ti ven ki he wan Malo pisolo ka malo ba fa mari ko le de bege u fa ta be fa tapu ko ia o le lo to le fo ke wi ke lo tu pa nei to tau mai ko mai familia monite se mo kina holo ai pe ai ka ko ia ko lava so ke fili kapneti pala o ha mo tapu ai ka kai ka ko me ke ai ke fo ke ta to programa e weekend ka to ki ka ko fa ia be ke he ha ha no lo pe ke ta ki le ke ki fa mala la te pangi me au ke Sicilia ka kai ko fili kapineti ko tu ko e ta ia me ma inga ka vinga ia ku ma inga pito ke ka kai fonua pe hange ko ia ku ta wa mai ki ai ko kapineti ko stuku mai kapineti ai ko toko hiva me he kauwhafonga ko ia ko fili mai e kakai ki whare area. Toko ua rewa, ai ko ekparemia, no pere, pea mo e toko taha rewa ku fili mei tua, ai ko Prince Kalau ni tu po toa kun to fili mai te ki hoko atu, ai ngai whatongia ko ena ni hoko atu e pure anga ku osi. Ai ko toko taha ai ku lawa ke fili mai ekparemia. Ko ngai ni ku hoha ake ai kakai, ai tata fito ki he kamui mui ko ia he prokalama ko nga ko uluaki na whakaha fo ke paremia he malanga whare area pe mo ngahi interview kun na ne whakahoko he osiko ia ne ikuna ko whiri paremia tene whiri pare ai kau kapineti me he toko wao no tene whiri re taha me toko wao no wirisi au ko risiko ko ne o mai o ke aspe he mai. Pero digo que eu ia que taria he paremia. E na ne pehe rewa he ngongo na tuku mai me paremia malolo na o mai ngongo ko pehe na whakata na ne whakahangi ki kata e Filipe ai kapineti me toko hongo fulu ko kakai na po wangi ki ai. Widis o Fili toko hiva. Te peke fu tono ai ngongo ngaha ku na ne whakahangi ko Fili me toko hongo fulu. Kako nga whiri toko hiva, ai la peke tono e whiongo, na ne pehe pe e whiri me toko hongo fulu, ne whiri toko hiva, ko koe o ke kau ho hingoa I he whiri ko ni, me toko hongo, whiri katoa toko hiva ko koe ke kau, ko hinga I hono eke atu ko hai, ai mea ko hoko na o koe ke kau ai ho hingoa, ko ngai na whakau kau whiri toko lai, e whiri pe toko hongo fulu, te mo alko toa. Kako nga ko hiva pe ne ku alu, na kwa ipea whainga o hinga mahu inga, o koe ke kau ai, o hingoa I he whiri ko. Ni pe kune whakau peke ke nofo I tu ao. Whamalohi e ta whaaki opposition. Ko ngā ke hono sivsivi I koe ngā pure ngā kwai. ko ia sol malo bit ko ia o ai fo ke me o ton ke fa to nga he kakai fonua pe ko fonua ka fu ni me na u tau ka ve au ki ai e hange tau kamata pe hala foi tuku fuhu ia e ko hange ko kala no ngoni ki ke fa to nga I ko matuko tato kau ne foi fili pare mia fili la e ko fa to nga I ko ki tu fe halak for a process ai te ke formulate a fare area
So o kwai ke soft opening a whare a lea e a tahani mato kua. Pea whakaava lewa he aho ua ke whakafuakawa i mauto. Ke hoko a whare a lea o whare a lea. Aia, ka koe mea ingo ko nofo whakatokanga mea ki ai, Talo e tū ai liriu koe ua naho fulu. Hange ia ki he kau whakafofonga koe nau os pasi pe lava koe nau whetuki i pe ki he tūnga minista. Kau ia he mea ko he mau ke rimu e me whakaukau. Ko au o kou ke oange pe e ku pou ki he paremia koe ni. Pea moeanga e whala whanonga koe ni. Mandi na ke mai he kōsipo. Pea kei pehe pe koe mea penu tonu. Solo koe winga i whakarea pehe ni kono inga. Ko ha mea ne kai ke te whatutu. Pai hoko. Ko tui koe whatutu e o tua. Mo e whainga atakai na malawa i ke hoko. Ko mea e ua ko uloto ke oake he whiri kabinet koe. Uloaki. Nai kai ke ave pou koe pehe ko alu ko fie minista. Ke pehe ke alu o pehe. Ai so koe whamatara ni koe mea. Heke me he, koe ngā koe heke ke minista. Ka. Whakapunua te ere e nau whakautange. My support is unconditional. Paka uloto pea ke usio ke anga ene whakaukau. Usio au ke ai o whakapatapoto pe ene whakaukau. Pako usio ke hala whanonga me heni ke kahau. O ko pehen kai ke te koe foi unga eni ka tau whakatonton whakarere. O mahu inga e whiri ia. Mahu inga e whiri ia mahu inga e whiri e kakai. Papa de whatonga i toko hiwa o ulotonga whakailo ia e bribery. Kua pau ke tau whenga i tato e rak matapa ulo aki ke tonu. Majority e whiri e kakai o ke whiri. Whiri e peia sai ia whiri e peia ngahi makatunga ke. Koe makatuunga. Koe makatuunga te me langa ke whonua. Koe mepe ko fie au he mea koe ni. Kene hanga demonstrate that the ultimate goal is not ke kau minister. That is not the ultimate goal. The ultimate goal ke tau fatu whaunga, potutu. Kene hake aki e kakai. Kake whakauka mea koe ni sol. Soke. Na aku os alu ki a eke. O kau ai pe mo pehe atu. Even ka pau whema ke tuku pe au iei tua. Ka ke secure. Ke hoko atu. Ai pure anga. I'll be more than happy. How things unfold. O ko ngo ia we na ia i pe ai whakatutu ia o tau i koe. Kono mea koe mea koe ke whakatoanga i koe he mea neongo katoa hange koe ni pe hui he tola hau kane kai ke o mai e o wawa tahanima koe meti kol tok tai a minista mo ko e ku mau solo o kulotonga whakafola whakawhare maha ki atu a wawa tahanima ki o kalan nai ke ICU ia aia koe kusio aku ia o kai ke o whakapoto pe koe whemahino aki koe aku ia koe moi pare mia o kunau toko tahataha pe koe kabineti ke toko tahau ai koe maximum ke toko tahau os mahino pe ka te au koe uhina e hanga he pare mia malolo ia o suspend ia aki ngahi makatuunga pe koe hae nau ngahi makatuunga
o ko fia pe awai o kai ke o has o ko loto be ke sio how things unfold ke ho as ne ko ya wi o ko ma fa nge lai pe pascale tipa o anga sio tuanga ke unfold le pe o me go ni ka pa ko ke a wi mo ka ta ma ko hange ko lau o wai ngai mo ngai tua ki lau miliona ka nei ke put on notice he pare mi malo ai ki a wi o ku fa fia ka o ki o ke how things unfold ai pe mo ne mahu inga ana he o mau tala no be mau tole u me ko me fai o kai ke pe ke aha ngai makatu nga pe evil ko ai ki algo ko si o ko ke anga foto tu pa te fa tonga i pe ko ai pare mia ko ni o feinga ke transparent o feinga ke fai toton o feinga ke pure gere fonwa ko me ai ko no ko me na fu ai ki fare area o ko fia u he ongo ke mi lo na tala no i lo pure gere ka te ha ke mi pe ke ta ai no te fa ka kau pa ki te ta no te mokala ti ha ke mi pe tala no pro monarch na ta no ke pure gere fonwa te so o tu ya wala be mo fa mo ne afio ala be mo fa mo ka ka o ko tu yo kulangi pa puputu o no inga he ku ka ke tauhanga o ma usia ayanga a vilo foi whole story na fa ta ke me ko ni pa pa na ka ke tau toi ilo foi tala no ko so sifa na fai ulunga ko wi ai tau fehia ki ai o ngatai na tau ke no fo pe a hono tuku aki be fa to go so sifa na ko e fo tu pe ke pe o nga ke hopo go ta po aki ke fo no ai go go sio o ku ho ha pe mo puputu e kakai ka ko what is unfold in front of us o kai mama o me fo tu pe ko ha ene tau mo ene purpose that is yet to be discovered at all ka ki au o kai ke tu yo fu mama o ai pe nga himea ko tui ko ai pe nga himea malu na put on notice he afio ke pare mia ko ni pe mane kabineti ka mahu inga au pito ki au ke tau ave nge tau pou ka tau sio ko neongo whakakau ka to e kakai na hona to mesa ke ideal ko mena to tonu ke pe to tonu pe kai ke na hanga consider circumstances ko tau finga ben ke lesa evil ko foi foto tu na engineer ka tamako ko foto tu na engineer ka tamako my role o ki au o kui kai ko uinga ke kau ke fainga foto tu fa ko wanga e ku po na ave ko ki pare mia ko ni o unconditional o pe nega ke utimani au hamea ke makatuunga ke pehe o expect hamea ikai would be nice kau kai ki test not the ultimatum aya ko pehe i ka kai fonua tau tuanga whainga maari e kono moni whakau he mea ko ni solo pa kou tu ito tau ene tahanima me he wanoa hongo fulu e tau liliu i he wanoa uanima tu o fitu ene tau filipare mea 7 times ko whakakau solo ka pau te tau sio ki ai ai o whakaawaris ka pare mea
kene i leadership pe tau e ua mai ngai mahina ko whakakau goi ki ai mea ni te tau alu ai pe he fuhoi mea ta tau amanaki e toi kehe ola e aia ko poiniu pe heni ko foi liriu pure anga ko toa pe o hai o mamusi ai loto ai kakai to tong tu hau ono ku uhinga e tau talano toi to o mai ai tu hau ke pay out yaki ka u minista malolo eh to o mai tu hau pay ini me ke ka u minista ko tu o fitu he fo i tau pe ta hanima ai ko si o hange re vai tau langa fondoa pe ko tau ngawe pe ko tau o nga we hange ha fo yo eh o tau te ka ki mu ka parte ke fatonga e mahu inga ko ngai manga fa ko talo e tu e wano hanga fulu ko e nau osi pe fili ko e nau fengongo pepe ko hai pare mia ko hai te gai to ta never once ke te ya ta te ha malanga i ha fakau ka fo o pe ni ke pare mia palolo ko te to te kai pe ke nau te mai fakau ka fo Sio ke ko ka we ni me na mali ia wi ai to ka o to sia falele mana tu na of kate ka to ma to e taimi na whanonga ki ai o kupe mai o te ke whakafuakawa i mauto hei kai ke whakafuakawa i mauto ka mauhua ke whakapouri o sikure pāloti maha no kumi maha mau paremia na kongo ya pika e au e foi whakaukau ko ya neongo o ofkate te he foi pongpongo ya ka ki au o hake isi ue pau o kwai an meuri te he whakaukau malawa fe ke tau fotutu ha fonua mo ha pure anga o tau amanaki ke fua lili ka pau ko e whakaukau e nia ke Rocky Hu ke whakapouri o ta whiriwhire ne fu hosi pe kai hai hosi e totong le rei ka toki o mai pa tok iso to ene ke tok whafua kawa ka kuhinga whakna kulawe kai he nai mahu inga ka te au ia tau te au ni manoa ko ni stutone mahu inga ka te au ia mahu inga ke whakamaaopo e ka kai e whonua mahu inga ka te au ia hono te uri komiti he ne a fio pe koe ha hono ngahi mo oni kau tau o mai ai o tua ke tu loto ai tau pe lo tu ngai veti sko ya ke tu loto i he fonua tak ma winga fo ke tau mesa ki ai tolo kai ke o koe hanga i ku whakakau kau hanga koe lau kai ke hata mo i o ao o tene tonu hia koe hanga i whakakau kau o ku tau tuange pe whainga maari o taimi mo tau te kape mo whakatontonu pe ka koe kusio koni ki he osiko hono whiri koe whakahoa to the alternative kau me timi koe ta o ku ke pou pe ke fotutu mana tui ko ki au mahino pe ia koe oktolahi ai kau me mi pa kabinete ai paremia na fafisi i roto ka kai koe kabinete nia ai paremia koe kabinete nia whakawhanua ai koe whawhangu tau ia whakawhanua o tui koe ke puri mene a pio o kou whapapa i au pito koe ke tau fu ilo katoa
ai anga ai fitu take pale mia pa moi na fio ko me go mahino ka te au na fai consultation kai mila consultation ka ko tu pe ke tau tukuange a foi fainga mari pale mia go ni lai pa mo ngai hopo ko ni oku amanaki mai ngai case na ave ke ACC o tu pe hoko mea koe nu hoko ko halanga mamai ke fonuan ko tau wha koe ni to tonge ose tau wha koe ni ko maa po pe kohono taie ni solo hipsio ma lava lewa he po tutu ko ni ke whengau ake tui ko eki mo whafofonga toko lahi taha whafofonga kakai ke tau lava o revisit hange koe kulau me ani te tau hoko ato i pehe whaunga whiri koe ni o foi structure koe ni ke foi tau ene tahanima o tau whiri pare mea tua whitue kai ke utui iko aonga ai tu hawe kakai ka pau ko se vilo aki pehe mea koe o ngahi whanua koe ulanga whakalakala o te tapehe ko o mai pia Singapore koe classical example Singapore na provide stability Lee Kuan Yew o tu uloto he good governance anti-corrupt government o tau e wanima foi tau e wanima goa transform kakato a Singapore me he fed well ki he face well ai ko sio ko haka feveke tau transform atongani me he fed well ki he face well kapau o tu fito e tau liu within 15 years ai ko foi dimension ne ko loto au ke to o ke tokanga kakai o te nau tokanga na toko sino ko me nga au e pe ki au o ko fie he me ko no poko fie ta te anta ta e o me ko no ko ne o ka to lai fa hinga na tau to hi mai ka ai ngahi reform na os kamata e na finga fuga ke structure whole foi unity ko to ape e na o mai na resource mo na staffing mo na ngau ke fai ke hoko continuous improvement ka to me ko kai ke usio ko issue he kai tau lava da to solo o fixe puha uhila kai mau be vai ia pa mo tanke vai pa lere ha lere so o ko ke mau ngai pe auia ke tonu me olunga so ko tau si o ke kau ngau he kere ngai popula kau ngau he customu ngai popula he corruption ko ango si o uhinga ka to be ko na usia na to ke olunga corrupt mo ka tamai ol so no o more au pito e mate ki fonuaia more au pito pe mo mate ki me ai e kono hinga he ku kai ke uhinga le ai ki au ia pe ko e hai fo tu ka ko hange ko ngo e au ko maka tu ngata ko ui ke lulu pe fu fare ke whakatokanga he fu fare ko nau whatongia tau potu taha ka pate ke nofo whakaukau ke whatokanga mea hanga ko nofo peo ke maare ia hono whakatokanga ai fuakawa he uraki hu mai he wafe wawa o ke maare ia pe ai he psio mahal pe na koia o ngau lele o pito peo pa mo pare mia ko ni tala no lele pe he ko mene ta ko fe whakarea te so lai talo ku ki wharea mo ko mo puta makia he psio pe kuia ko ke mea ko hala hoko pe i loto talunga mo
mo no pere ko ni ke ulava o hange ne ko ye na ne whakawha e matapaka kai lava ke mana wa e ko me ko u isiu o to pero hanga whatoka nga i ko hau ki ai he pongpongi o rock hinga ke o mai ha kaimi ke ulave ke u isiu o ko ha ke ai ko o roto mo whakauka pea ku ne o ku ne skuta nais maupe whakawhehu e maupe wa o pake poinu ne pe mai o lava si o ko whakauka o lava si o ko poini ai na tokoni au pito e kau ke lava o mo i le whakata mai he na ko ngoi au pito e au ia ku ka pau ko ne ai o ku mamafa ke ka whakafofonga pa mo ka no pere tau he fonua nia me ka veinga au pe ka veinga na fotutu ki ai ko he rock fata mo ko ni stutone taval fiti kau ia mea na ku fia e hanga he tokon pare mia o malohi ke kato ngai tau te au ni manoa o ko tu ia to ke toiki to kato ngai me ke to remind ai makatunga mo baseline ke whakafou ai whonua o ngo ia pito ia ka pau te tau nofa tau whakau solo whakau he mea koe ni koe ka pau te tau whiripe a pare mia pe whai ake whakakau e pare mia koe ia te kei ke hao e pare mia koe ia tala noa e ne whakakau whakalukufua koe mea bende tau hoko ki te tau iku ki ai e tu o fitu e tau ririu e wifin pe tau e tahani ki au kai keu toi tui pe teu pou ha vote of no confidence he ose tau maina tawal ka tuangi ke tau hangange o skuta nai se ke pure ilele ka tau tuangi haki space he kongo iau tau futa makia tau toria he tau tuku tau feturi pe ke he mawhai Ayo, kai ke whaia, nā whamana kia uia. Nā whamana kia uia. Koe mau pare mia koe na mau kabinete ai o ku mahu inga ia ke pure irere ai whonua. Nā kai ke whamana kia u koe mawhai. Nā kai ke whamana kia u koe mawhai koe mea ena e mua ki hene whakaukau. He nā tui au ena o si hene katoa pe ana. Ka koe how he lost it. Kai ke tui o ku mama me o tu tu e o tu. Ne hongo e mea ka ku mantu ko fa lave pe ka to e tau ngahi mea o tu me ne ko ne mea ko hoko me pe me pau ki hoko. Ai ko pe he Nai whakarea mai pe pare mea tene puke ai polisi ko ngā ka rewa ke clear case koni na suspect na iau he pare mia malo. Ko sio ke eu fea pe, eu neongo katoa pe, o kune whenga, ke ne hanga o operationalize u mea. He ko au mo whakau, o kai ha isi uai, ka tuange pe ke processi. Ka pau tau pe he intervene au interfere. Lava lewa o whakanga ia pe he, ko ngā pena na mo whakatau hosi mo na os palomes ko ka piveni ke pe ka o ate ne poposio ko ngai mea ko sio ke kai e tokoni mea ko ni ke ne hanga operationalize e tau whakau ke concept o good governance ke awe o hange ko glau ka pau e lava he kakai o fili mai kakai lelei o kai ke makatunga he ono whakatau e nau voti, e nau hiri lelei e nau. Te nau lava rewa fōtu mo sai haliriu lelei. Koe tūkane tau ko nisu tōne, koe angai nene tū. Ka pau te tau nofo veta tolo pehe. Liriu e ko nisu tōne. He kau whakafofonga, nei kai koe nau mai nau tōria ke liriu e ko nisu tōne ke pure i lelei, o nau mai nau tōria ke nau whekumi ke maua nau mawhai ke whetuku. Ke tangau ke ne fonu. Hei kai awa liriu ko ni sutone ia. Aia
ki au o mahu inga foi mga whaia koe. Mahu inga pita foi mga whaia koe ni. Tau awe tau pou ki he pureanga koe ni. Ka ke whakau ke mea koe ni. Koe te lau whoki nei lau ua koe whai whanga e taha. O koe Filipe kau no pere koe e whono e kau no pere mai kot ngā we. Whao whai pe kakai. I rea koe ako ka toko lai taha kau minista be me whire kakai. Toko lai taha kau whahuhonga kau whahuhonga pe whire kakai. I whare area. Toko lai taha kakai i kabineti, toko lai taha kakai i whare area. Ka koe hae hunga koe ke pure i le rea. Koe kakai. Koe kau toko lai taha. Aia ko ki au. O personally. O ko ki au ke foi. Ta whala. Pea kou tui pea ui a solo ko e anga e whotutu. O rea ui a soke hange koe ni. Pe wheka pau nai whiri he pare mia minista mo ui me whakawhonga whatani ma. Pea koe ni au awea o awhakare mahakia. Ayo ko si o neongo kahatoa utai mensi ni. O koe ke hoko noa e umea koe. Koe ne pehe koe ke whiri me he rei taha. O aina doton ke te kau mai moe whaha i e taha. Ono moni i nai kau e minista panga no whakau kia e. Ka koe maha koe si o e pare mia na sayangi. He koe whake mea i he wharearea koe komi paanga. A sayanga ne hanga ia skuta nai se mehe opposisi ni. Ai ko tu o na e well consider be he pare mea ne e hanga ne fotutu. Kau be mahalo ai mane ki whakau kau. Mahu inga mahalo kai whake wanga i lo. Mahu inga na mahalo na ia hane whakatala noa ke kau. Whafofonga koe pa mahana nau iyo. Nā ue tai mpalo timpa kai o kange uneongo i rewa kai ke trustworthy. Ai te au kou si o na panga maari e pe kai tuanga pe ke tau si o ke unfold. E malawa pe koe ngahi koe hange kou lau. Tau whihia ki nau tolu kia Joseph. Ka koe me e whokima Joseph a toko ni e nau waianga. Koe kou whawhainga mea pe. Ai kou si o kea o whaamau ke tau ange ta toi popo. Moni au pito e lau ia koe ke pureanga whawhisi monia. Ka koe ke utui, koe uhinga pare mia koe ni, tene hanga push kato e ukeisi koe under the carpet. Kai ke utui tene hanga teke e umea. Kia au koe umea pe ia ke tau whanonga pe moia. He koe pate mo whatonga whare area. Hu mai kau whafonga, hua te kau whafonga. Hu mai kau whafonga, ansita te kau whafonga. Koe uhinga katoa pe foi process koe tau whekumi kia pure anga lele. Koe anga e whakauka. Oku mawinga pito e whatala noa koni ke whai pe oku mawai pe mo mahino pe mo mama foki ki nau tolu ku nau mui mahi polo kalama. Tari me ngai whehu iai i he ngai mea nau hoha pe consent ki ai. Ko konga fugeni oku whai koe hono whaanga i fuki hene tuu koe ni talo o se Filipalenia pe he ni ihu tau lere whakaholo mui he ni ihu tau lere ki he. Ka koe konga ni ko whato ngā ia we piven he kai ke lava ia he tainimi he system koe ni tau ngā ki ke tau hanga whamawa he i ho e ki. Koe li liu koe na tau whai he wafi hongo fulu. Na e iai, na e taki e he hou e ki, na e taki e tui pare hake a li liu koe ni ke malawa o whakahoko ngahi teke koe na e whai koe a Krista mani ni hona nau whinga ke whai li liu. Na e involve ai hou e ki ai kai malawa ke a o koe ngā koe sistemi koe whaunga koe ni tau ngāwe aki o tau whanonga mai ai. Koe li liu koe ni na mo whai i he vons koe ni ke whaatala noa ki ai. Ka ne tai aunga ai influence na whakahoko mai me olunga me tui hao ki he ho e ki no pere ma whiri na nau whai kai ke lava whai fo i liri ko ia. Koe osi ange neongo pare mia
ai no pere. Ko ta parte da seo ke mo pre anga ko ni na paremia ke na toko ua pe ai. Pe na toko ta pe ai ho e ki ai ko tu po to pe. Pe to e nga le ko mo to ko to. Ko ni foku ko pau ke loto pe ai paremia ko sfilia ko paremia ko ho e ki. Pe mo tu po to na toko ua. To nga le ko toko hiva. Ai ka kai pa ko tui o toton ke ia amanaki le ia ki tau tolo ka kai whanua. Ko ha kabineti o toko hiva e ka kai na whiri atu ki loto. Ange go mea gana tō whawhora tu ke koe pure anga o e aho ko ka kai na mo whiri mai ko ki loto. Ai a we tau toko hiva ai na loto o ke na whakahoko ngā we mai ka. Pakapau koe ai ha whihala ki mo mea pehe ke whakaanga i oku. O toton ke tau laki sio ke tau toko hiva pa. O ko pau pe ke fua ke hiriwhake mea kotoa i he pare mia he ko ia ku i he pohe. Ka ko pau ke tau konsita mo toko hiva ke kau waka. Ka toko hiva na tau atu piloto ka. Pa u koe ha mea o toton ke whihala. Ko tu ke amanaki lele ia o ku i he kakai toko lahi dai nim. Ka na whakau kau atu o toko hiva. Ai kakai koe ka whakafonga kakai loto. Pako tu ton ke to ai whainga whakau kau ko ni tahonga whai ke e hou e ki he. He kona ko si hau pe tau tō ko whai pure anga ne ua koe ke te o mai ha hou e ki o ku nau whiri mai ki whare area. Ke nau i he lakanga minister ko tu ke laka ke step forward i he tau whanonga mai ko ni e piven. Koe whai dimension mo oni na ia e solo. Na ku hu au ki whare area na e kei mo ui e whakakau ia koe people versus nobody. Na hua ke loto pa na whatonga e o kai koe mea e o mo oni. Kai koe mea e o totonu, he? E na whatonga e kau e pe kau no pere u hinga lele e na whakatara noa wa pe kau no pere ai ke u hinga lele. So is the people representative. O whatonga i tokango whakau e anga whi ke tau ki te ke pe e neongo kovi e kai neongo maupe mo e ko me ko nau whinga ko koe ke mahino i he kau no pere ka pau nau loto ke tau coexist tau toton ke liliu e tau whaunga ke pure i le whanua ke nau la me fok pana nau iso pa koe ngai tau whihi e nia nau whatoa ngai e tame o kakai na nau tutu anu kalo whako o pa ko whinga tu koe tutu anu kalo whana tutu ia he pure kovi. Ka pau na uloto ke ua tau hoko e mea koe tau whenke tau pure i le whono. Ka koe ke uhinga e koe pure anga i no pere, pure anga i kakai. Ai koe na uhinga koe, pia ki au solo koe, ka pau te tau nofo te revisit o revisit te isiu koe. Sana ave ai lise pare mea pa folau ia o Christmas pe mo ni fine i Nusila. Koe ne foki mai o heka waka. Mei hen heka wakata me hen ki e ua ka sio ke whai ngofua ke lava o whai whengau e aki moi hou e ki moi no pere ka moi tui ai ko kuinga ko kuinga ke tau ngau e aonga aki ai mea ku o stofa mai koe ni he kono moni ne ke te tāka pa te tau whakafok mea ka atoa pena osi na matangi le rei ka atoa pe ke pare mia koe nai tokosi ke aisaki ko ia ke hoko atu koe ne mafuri koko o fau mai a goni ko whawhanua kai ke utei tui solo kwa ngawe hatangata kai ke utui kwa ngawe hatangata he na o awe ni mea i le rei pe tam pirinis kalau ni e ko haa koe o se kai ke no fofoke au ia o pay attention ke sistemi kai ke hau whahinga interest pau whainga asenita pau whainga venteta ka kuna whako sio ka whainga mea ke lama whaka mao popo ai whanua ka sio ke ko tō wholofola koe ne a whio he ngai mea koe tāpune whare area me ngai bipu koe kātoanga koe ne ai konistuto ne moi o mea koe na o ngoi tā kotoa langi maari e ne a whio ke
ki he pule anga o aho. Lolo tonga ko ia. Ko os whakaukau I pere kau tamai ko I loto ke nau weu ki pule anga. No wata whakaukau. Ke ko ui ko whakatokanga mea ke anga e tā mawhi society anga e langi maari me nea whio ke advance pe o foi kapneti ko ni ke ka ko na wo no for pe na tolo ta engineer ko I loto. Ai ki au Uraki ko me ko na ka ki na hanga whakapapa ai me na langi maari ke nea whio. Pako tu kau e mea o ne tai whie maari lahi. He oseange e nehanga o tau pe I Davini o mai e pure anga kia ki nau tolu. Kakai ke nau ngau e lele iaki. Ka nau mai o fesio siofaki. Ia hao kai koha hia kai aha taha u whakakaukau o paremia. Ke whiu paremia. Nau tu ia o mai tala noa he maa. Kwa mea ke o totolo mo ia kwa pouri. Kwa hia, that is not a crime. Ke pehe na exploration tau pehe, tau kon paremia, whunga ewa, pehe na hane exploration ke hoko kwa paremia. Ka kai kwa hia ia. Ko ne hanga pehe ne hanga o voice mai pa ko hanga I whare I koe nei whai ki ai. Not at this time. Maybe another time. But at this time, o si langi maari kakai whafo tau popope. Ko hanga eko, panaya upe o pehe ke paremia, even if you leave me out moho kapneti. Okay, secure continuity. He na tokanga ke stability. He ko unga na mau conscious ka atoa pe ki mahina hongo fulu ko maurere mai. Lai mea na se mau ke whai ka pat na kai ke na mau pehe ke toki exercise ia he tai ko full fledged e foi tau wha. E mo ngai fotutu e pare mea ke tau noa miliona ke o mai me ke tuange ke no ai kakai. E mo whanki informal sector pa mo ngai business ki. Ai o ngai mea pe nai ngai fotutu ke huila ke hoko no tukuhi foi ba ito tongi huila. Na aku whakakaukau ko me e unofo e na whakaukau. Ako e unofo e whakaukau ia he mawhai. So it's certain ka koe me en ke a ko ia e whono. Ko au si o foi manga wha koe ni tene a ko I lele e whono. A ko e kakai, a ko e mo e kau whafofonga. I he mea ku mahu inga. O kui kai koe mawhai. O kai koe mawhai, o kai koe koloa. Kai ke. O ko fie maari e pe. O ko fie maari e ngahi mea koe no unfold mai. O ko paralange pe. Neongo katoa ngahi historia. Ko wai pe whainga maari e tangata ke whatondono no hala. Pai ke utui, toton ke kei whai ke kau kapineti koe na nau osi e kapineti e ngahi. Ke hala ki koe ki puapa nau te o mai peo ai. O koe ke utui o ko utui o kulahi o koe ai tokanga lahi pare mea koe ni ke ngahi. Ngai mea koe ya. O ko utui tokanga lahi kai mo nea fio. O ko utui e toi leleia. E toi leleia. Maha koe I toko ni ihi peo na nau whakakaukau. E koe mea ni e solo kai ki whatonga e hou e ki. E goku whatanoa. Launga e mātua he kai ke fua niu mo e mango. Kako nau tolu vea un nau tutu. Ai taunga pi mo taunga haone. Ai ko hanga ikusio ke coexist. Remain pe ho e ki ke nau whakatau lama ke pure I lele whonua. No whanau tolo hoko ko sivi. Ai ngau e kapineti. Pako kia o tatau e peia pe e kapineti pe ko ngau e ko te pai ke hoko ko halanga mama ke whakatontone ai whaunga.
o anga composition pa anga ai process nga o ona fotu tu e go ke tui pe solo ka tonu pe ona fotu tu me olunga muy pe ka nga we ka nga fa pure nga yo ne o te whanongo atu whailo atu palpare matu more te panga he ka ki au ya ko trickling effect pe ya o nau si ha ki olunga o ka ke pa ma po pe nau ko tu ko manga fale le ma fale le ne tau kamata he o se tau te ni mano tau ko ni stutoni toi mangi tau pe ka pare mie go ni no taha ka no pere na ko ya ko fala la ki ene tu ma fa ka ange ko glau ko fale la ko ilo ka pa na ka ke ai sino go ni ko ke ilo po ha me me ho ka ka ke hen hange ha ko ngoi fe ma ke ya hate haki window ke te mana wale le ai ma go me futa ma ke kaya tau te kape he ko tui o kai mamao o ai me ko me o tutu me not big on no finangalo ka ko ne fo tutu hange pe ko ngai me ko ngula ke pe fo tutu o do me finangalo malava pe ko me en ke ne ako i tau tol malava pe ko me en ke tau te tau tol me malava pe ko me en ke tapo aki tau tol malava pe ko foi tau ilo eu tau fo na tanga tau ke whakaukau ia na ke o mai whaka nai whakaukau ko ia na o kua te whe mahi no aki ia te koe te mo e koremia ko ngā koe ngā ue kono tonga whahe ACC ka te koe pena e hanga hoki e he paremia malolo o suspend koe me lakanga ko ngā kai whaingo fua ngā ue koe ACC pena ne na ke pehe ane nai na ne whe mai no aki na ne o atu ka te koe he osikoe ni pe mahino koe a kabineti e fuke puke pe minister polisi ka reo ke mahino ai ngā ue koe whahe ACC ka te koe ko whakaukau ia ko o mai ko o kui ai fuke ngahi keisi o kui ACC o os ave ka nao tolu hangi ka te au he ku ma o koe ki he lao koe ACC ko ne hupe ha mea ka nao tolu he ke te lava ia o ke te alato whakafoki mai ai launga ko ia ko o kui he malu ia pa mawhai ACC ke nao hoko atu ki ai ka paurewa e o ngā ue ACC ke ni ihi ko ia ku nao ihe kabineti lorotonga koe ni o ku ave ko na hingoa ka o ngā ue ke teki nao tolu e whai pe me tatau hange ko ia whai ka te koe pe ko uhinga pe hono tuku koe ko ngā he mahina pe ka pauna e whiri ko ia poko pau ke whaanga i lahi pare mia koe ni na hanga he pare mia maolo na loto lai ke ni hanga suspend minister policy pa homa pare mia fo o ia mana na whata hos na waia o ne whiri e ia o fotu e ke lakanga ka ri ake suspend ai ko sa tu fea pe whakaukau ia ki hono tuku ai pe ai hena asfai pe tau tea ka orewa ke mahino ai ngā ka kok fea hui e ni i koe ka pau kua taha o ku ihe kabineti ka o hangau e ACC ka ki nā tolu e whaina hangau tatau hange ko koe pe koe fo i case pe a koe ko ngā kina asfai hoko ko toi ngai koe mahalo e kai ki hoko a mea pe ki ai e kai ko tu ia e solo he ko fisi foki ko mo to kon pare mi alo a pimam pe mo e tamagoita kamika ko no fra ilo pe ko na o he ACC pana resign level me minister kai ko ai lo to ale na hopo e ko tu ko mea ko ia ko no saia ko no saia ko ai pare mia ko he a ni tene o kune tui ke tukuange u process whakalao ke matiwa pe ia te ia ko whapapa ia pito ia ko ne mahino pe ko na kui mantui fok na whalawe au ai struggle a ACC ke na ma kau investigator ke expectate ke whakavave
ai ngā au e whatatolo ke u kreimi koe ni. Ka koutu koe ne mau pe nei koe ia, o kunau hanga o mawai ha mea tātikiti, koe ne tātikiti pe koe automatic e pe misai nei. Ka koutu ia ue o whakapoto pe whakapau ia ai pare mea. Koe keisi koe na e hui ngai ono suspend ko o ku te ke tātikiti au ia, ka koe keisi koe ia, mahalo o ku rotonga ngā ue pe kia ai kaulo ia mana toki whai mahina katu. Ai koe ne clear pe nei o mahino e uisi ua iau. O ku tui pia e whakapoto pe koe mau ia koe e ua engineer ia mea. Kai tuange pe o mai pe ki kasage hulu aki e tau teka pe. Koi. O koe whakengai hopo ko o si mahino mai koe hopo whiri. Hopo koe whailo he primary, he whiri. Pepe e ngai keisi koe ia e tuange pe ke tau ngau e tu pe, koe toki au pe ke taini koe ia, pe toki whakahoko pe hangai koe umea koe tatara no ke he ACC. Io he ku 50-50 pe whaki. Ai ko si au e tuange pe u hopo e koe ke nau ai mahal ku ai toko nima me he kapneti o ku whailo ai toko wha me ai tahau ke whailo. Ka ki au e koe kuango uksio me he whiri ko o sina e whailo me toko ono pa ansiti ai toko wha pe a tuange rewa he apil ko te toko taha kai ansiti toko tolu pe nai liriu rewa me ai standard of proof na liriu ia me civil o standard ki he criminal standard. Ai o te whainga taange. O te whainga taange ke nau hanga prove e keisi. Ai ko ksio kai o fu ongo i malohi ke u keisi. Ka ku te ke usia o he utiki te. Ka kai ke ongo i malohi o whakahoa pe me ngahi hopo koe hange koe ni koe hopo o langa wafu hopo ia koe ana nai mo ua e whamau Supreme Court ka tuange me Appeal Court e uhinga pe ia koe konga pe ia ngā ua ai pure anga ke whakalakalaka e mo e kakai koe ngai keisi nai fihia koe keisi koe ni hange koe e hua o ate puha moa he taimi whiri ai kone probe na ai puha moa ai pe mo e totaha vouta na ne tari puha moa ka nai whaia nai kai ke whai pehe ki mua tok whai pehe within mai na tolu koe mahino le vai was koe praipia koe toki ai koe mea le vai ai defendant ke ne toki hanga o proof hame ona ke foaki within mai na tolu o slau yo koe praipi ai koe ne proof pe na he mea na foaki ki ha taha vuta i mai na tolu na tok whinga le pa whae taha ke nau hanga justify na winga koe nau hunga koe nau whatuta ki haputu pe ka whainga mea pe whahinga uhinga ke pehe ai hui kai koha praipi ai ka koe unga koe standard criminal standard o toi ki ai koe prove beyond reasonable doubt koe koloa koe nai ave nai ai whiongo ngoi mo tama candidate ke whake koloa koe ia Ko te mga koe
Ko ngā kata taimi e pimen ko tiu mahino ai u whakau ko ni whakatala noa. Tata te pito ki he whiri ko ni kabineti. Pe tau mai ke ngahi hopo ko ni ku te watu. Tau pau kwa hamea ke loto ke whama opo ke kata toki hoko atu pe ta whainga maari e hoko mai. Koia sol hoko mahalo koia pe. Ko anga pe whakau tau ki tukuangi. Ai paremia ko ni pamane kabineti ke nau ki function ka tau sio. Oko amana ki au ia ke u ko ospe ai whakawai i mautolo ke u poake. Dala malolo mo alo ipo atene tana tunga e ku kita hina ku nai o sia ko mai i Korea ai ko o sia e ku i whanau he nau o waki o sia nau first degree o wai mai ai maari e ko i soko o tau ua ai na mau pawa he mei heni e wafe mani ma e wafe wani mantau e wanomi na kai ke ha ku amanaki o taha foke mena hinga e ku mawahe me heni matu na ngā ue he soala i ni pe mo mo toni honi pe mo pirinis kalau ni aha koe na kuongo i au pito ai whaiga ai no ai e pe koe ko nau hao te kia pe whai he purea pena ai e kurea o pe he kene o atu i o nei puke au o whakailo. Pehe ko hanga o tuwange mai information whakapuri. Ka kai whake o whakaukau kwa mea whakapuri. Nā whakaukau ko e totonu e kakaige nau ilo ke anga hono whakalere ai pot ngawe uhira. Nā kuai e kurea o pehe ka pau o ku loi e mea ko o mai. Au volunteer atu o tau te ai au. Tua point ka pau o atu ulotus. Ka pau te ke whaihanga o ka ilo ko mo oni. Paka hanga whatawa taina i ka tai. Me he. Aia ko e wafe wani ma, wafe mani ma. Tau e nima me e ku hanga he Linis Kalauni goia he ne hoko o tui o tuange mai mawhai ke kakai ai nia koe tau kamata ai koe wai ko sio o ku kai ke fōku ai pe ngahi mea he nā ko si hiki au o whakatau api au o si o kono pia o maari ia pe o mea ko au ia solo I'm not perfect o fu mea ngā au e pia o he hanga e kusio o fie au pito pia he hoko o mea koe ni pako fie whakaloto lahi pe kakai ke oe more vawe nau amanaki oe puputu pe hamumu ngahi mea o koe no he ko hange ko ulau i sita ke nea ko i tau tolu pe koe tau tea i tau tolu pe koe tāpua ki tau tau koe ki tau ilo ka e ai pe ue pe ka te tau puki unfold pe ka tau au mahu inga ka au ia no wha mao popo whanua mai kakai o si mahino fu baseline o si mahino ai angi mei tau mua o ku whanga ko whatoa ngai koe tau whiri o whiri ko whai he kakai ko ia ui ai palapare e ka pau te tau whakapoto e tau whiri koe ke sio kita pa tau whakaukau whakaluku fua kai ke o kai fuke tokone tau sistemi fonga vahe tau whiri ka koe u mea koe o kou fie ai ke whahatara noa lelei koe ui koe bare mea koe no pere ulawa whetu taki lelei mo nea whio nau kau au e maui ngai e whanongo koe o he ka waka bare mea
ke me atu ki e ua ke natala noa pe mo tu i whikau aki pe mo whotutu. So o skoe pa te lere ki waka kastomu e fia pule lulu. Lere o pick up mai. Aia. Ko ke au ko ngai kai menjinia ko sio ke tau ngau le le aki. Tau hanga o piuki e kau no pere o nau whaihala i e malu pepe ke tau whakapofonga pare. Ke tau wheha alo aki. It's iron sharpen iron. So it's one man sharpen another. Kai ko sio ia. Ko ia me e whanau i mai pe o pehe. Mea kātoa pe tau. Se ako aki. Se haalo aki. Se whakamāsila aki. Aia ki au. Loko whiwhi au pitau ia. Ai koe ospe ka hau ka paulawa i ai whafuaka vai on mai tolu. I'll take ko pehe pe o sino personal league fe ma e ki. E nau hu pe au ko e waki hu foi tau ne tolu ne toko si ne ke te viseva te. Ko tu ko foi manga fa pe ne ke tau wako revisit. Fra mafu. Koi. E ko monia e whamatala ko ke whai, ko mana tui le pe, e taimi koe hunga toke la. O kau foki e pare mea kone aho ni, i he no pere o ku mālohi he alu ke community, he ne mea ke community i ha whainga mea ke pou ki ai. Whainga mea ke o mana tui e hunga toke la una mau, whinga, taimi na mau whinga whao ngai container tokon. ke whaheka mā tokoni. Nai mea ange no pereo ke ngai whetu koko na whaiwha container wha mālo ki a matolu ke kai tonga i muri i he ngai ngā wepe. Na mau wale matole ne mea ange mana i no sila bea ane wholau pe na ea ualo ki whetu peka koutu i mālo ane ko whamatalau ke whai o koe pe amanaki le rei i tataki ko kune whai ki he whonua atu. He ngau e wā ofi holo mai community ma kakai. Ko tau tala noani he kakai. Ki me ka koutu i mahalo koe. Koe konga ko mana tu ia ke ho whamatala ke. Ki he no pere koni mine tata. Pare mia koni he. I he taini mi e. Ko iso. Ka koutu i mahalo koe tu koe ni te maa ka toki ai ta whaia maari te ka toki pokama mai ni Lucia. Pe koe whitu koe te ke wholau ki ai o peki korea o wholau ki ai e tu ko ia ka ku malo atu pe viven he lava ko ta proclama au ni ko nga ku pa tala manu atu pe nga fatongia pe nga u ko fa ko ta toksio pe ha pa nga mari ta foki mai o se malo lo ko ni fa ko o fa tu viven o fa sol io ia pa malo atu ka inga i he lava ko ke mo ka mai i he proclama ko e ahon pa malo atu ke mo tol tola habito mo ka mai ki tau kau whataheni, ka tak whamore mōre pē, ko i lope koe ngā whehu, ka mō mana tu i ko i tongan, pa ki loko lava o sio ki he whehu i, ko i mālope lava ki system koni ko ngau atu aki, ki laptopu ke lava whahoka tu ake tau porokalama, ka ki lava access ki he whehu i, ki hange ko i he i Nusila, ka ku saipe ka porokalama hoko ko tui te o si Nusila ai, lava ke map ke wakai ke ngai whihu ko mo mai ka ko wha malo lahi atu i o mo kau mai ko ilo i pe toko lahi apita ni i o ku mo tokoni ku mo kau mai he polo kalama ko e pe ni i ku mo tolu ku mo ko kore atu peka te ku mo tolu kai ke o kai ki hanga e vipon miti a whakangata haka kai ku mo mai a mamata polo kalama tau a taina ki a taha peke ke mamata ki ai ko mo dol be ko mai o kape i loto nga ke nga hire ta fi unga mo mana tu ko neongo pe ko ha ho tu me me ku ke popo ki ai ka ku ta ai tonga ki da dog ta no vale re te e ko oceane me ko sa ia e ko la ma ki tonga ni foi allen ke weekend allen ke me weekend fa ne ma ke ni ko fe ta la ko me ka kai ko ta no ko tonga ni
people na tala no na do ki he nge na ngo e me na tala no al kitahi me na tala no na do ki he na tōng hana o family mai wike lotu ku lotonga lere me me de ke to la he ka kai e na tala no mai ki he kabineti mai pare nia mai mai hafu ngai me pe na tala no pe na te ngai me maho inga kana to ai bulama ki si o ai ko priority ai ka kai to la he for noa ko hai ki me ma wa na mo e pe ki ngo e pe al ki tai ko na me ai ma inga ta kana to tonga ni ko fa fia ki tai me ko ma e ba mai ki hen fa fia pita pe ma ka kai ma fe ta la ki tala no que pa tala noa ia ka ngai mea ke pa politikare mga tau lau mga mea pehe. Mau tau tole muri tau lahi whai da tole konga ko ia lahi wako tau taime a tāpea pa tau access kai whangatangata ko ke interneti pe lahi ai tau lau ma tau whai ngai ngau ko e ka ko whamalo lahi atu konga beta ko kore atu pa mo more o te mo ngau e ka ngai rea ka kape ko ngā ko e kena koe ki sai ki hanga tau. No koe pe ni ko tan ko notice to ai so vege ni na lau mai ki hevi poni ko. Ko ki hapal pale me ka wai ko ki mau ai ni ma ko wai ko ta dai na ya ko ke whakakata mai te ko hai whenga me pe. Ka koe ki kape ma ta ai ke pe ke kape. Na ka ko te ma mo fa ko me ni wai ni huna tala mai. Please to mo ka kai ko ni huna wai na mo on. Ko nga he ko time ko asenga idea pe he ka ko nga pe ko nga mana tu fo ko por kalama ke ula wa access ke u me pa ke wila po ha hola ai to o se por kalama ka to no foi fo fe nga ke nga to ai nga hi fa nga pe ko fa nga hi nga we fai o ka le le ke longo mo u nga ko ni ko ke fa nga mai le ai mi pon mi te ko tali le ya te ia palapale mega te au ka ke whaanga i mai ha whainga wha hoko whatongia ko tali le rei ka koe ki uro ka koe ki wanga whinga ki to'o ko ki tua ko tuku pia ko i loto ai he e te le rei yangi tau ngā we he taim ke whakaanga mai ai te ko no hinga e ko sa i ai te homo i loto ko ngā tene whakatontono e tau ngā we te uhanga mau whinga i ke whakale rei mo ngā we ko ke whakaanga i ko nga ki te sai ngi ai mo te mana ko ange tau polokalama mo tokolahi mai ki tau sio e ngai polokalama ko atu ko fa malo la ya ke te mo to i ngai to ko ni ko ya ko fa malo fa si pe ko fa malo ke ka sponsor ki mo tol ko do be na mo to ko ni mai tau ko ni tau ko si fa malo la he ki mo to mo ngai polokalama fa foi tu ko mo fai ko fa malo la ya ke te mo to ko e ka ta ko ia ai South Pacific Loans, ka taha no ia i New Zealand, ko ta wene ni mai ne na hanga sponsor ta programa ta ko famalo la het fai ka stali kupo ka ma South Pacific Loans. Ka malo la het honga pito e to koni ko to be mo fai ki lava fo ha ko ta ngai programa. Ka ki nga tai ko ta farkos ulu ko tu ko nga ko tala no ko fai tu ko ni Mandu ko ku talanoa tu ni ko talanoa tu me loki VIP ko ia ai Francis Tickets. Ai ko te huma te matapa hanga ke tau mo te au. Ko te lua me te matapa ai we se ko se tolu ai ko we ka ma we. Te haure ma ke konga ki mui. O we ai o we ko ke fa ko fie mari tau ko restroom ke nga we ke ka customer ka pa ke fie ma pe te afe mare vai ke ki loki ko ni. Ke ki loki ni nai toki te i pe he December ko ni. Ke whamawa hei ko ngā te toko lahi ko koe a ki nā tolu o ku nā loto ke nā ke fire service ma wahe ko ni ma ki nā tolu. Kui te ko VIP room o skakato pe hono sea, mono mea uku. Pe koe tainko te ke lava mai kosi ho ulu. Ko koe pe ia te ki heni he loko. Ama toko taha ko ne whakahoko kosi. Ai ko no hinga ia ku ue ko VIP whamawa hei mai koe. Ka koe ke hinga ia ko ha Minister pe e ha me lo VIP pe ko ha no per pe ko ha pe kai ma lunga. Yo o uhinga pe ki mo tolo mo kawai. Ta uhinga pe ka fahinga taha pe. Fahinga taha pe ke loto ke totonge ma uhinga ko ia i lo VIP
o ku ata VIP ka te koe. Ke puka mai. Ai ko hupe ke pes puka ko ia. A Francis Tickets tonga. Ko hupe ko kia was asset pe ai foi pada ni ai ko telefoni ke puk now. Lo mi tu ka puk now pa ke alde va sio ke service ko ku VIP room pe ko terekava. O ku lava pe o fa ko mo terekava hen VIP service mo ko free service ia o mo fa ko. Ai ai time ko ke firma ke tere ko kavana ke tukava ko lolo pa ke firma ke alo ia mari aten hapa paina function mau na be ke tere te ke lava ha ki gente ba ngau e ke leva ai me ko puhi mai ko mau ke te ko ma taweri ko si warm up kwa paina fai to ai to koni ke fa mo lu ho kiri te lava leva ke hanga leva to taha to ke fai leva no tere ko hokaba ko service ko lava ke fai mo ia i heni na tolu ko ku VIP ke kosi e lampe ke puka mai ki heni ko hoko no kosi ho ulu lampe ke hoko me tere kava ka pa ke fie ma o ska kosi ku ai sinke o asime turiki ko me moi me ko singi uku ia e lava o uku aki ke to ai ta te fik mo dol ko mo nga we ke te hela ia he ha be me te nga we o spe ko ia ane tamagi o ku i ho lu to o fu lu polo ke mo ska pe pani le aki wax pe ke fokke na we ke na se bes ma va he o kulava ke fai at me hen Francis Tickets i tainim ke mo dol ka pau ke te ke lava o puka mai kono sai ko puka online ki VIP ko nga he ko time ko te ke a o mai ai pos mawe o me ano matete ka pau pu fai nga ta ka te ko te ke haupe o mate ki kita te ni te nima ka set up o me ama tu hanga ko algo ta ni fo mo i misi ni ko mo i ha me ko nga ke haupe pa ke ho maleva o koso ai ko ke tu nga ia ku ai ta fare kosi ai ko fare kosi ena ne asi ko mai na ki mua te ke ho mai ai o ke to ya o mai de vai ki he ko nga ko ki mu pa te ke si me ko ko ai matapa te ke hure wa ki mu ai ku ai VIP ro mai ne ka konga na ki mo e fare così per mo fa maro te di motol ko do be da tu mo dolo o como i tongan mo ngau e ke o fa na u ai ta fare così fa maro la hia tu to kon la hia tu to ai to kon mo fa ki ta programa pe fo ka te mo dolo mo fla mai me muri ko lo to la he mo fa ta no mai mo fa ma e ke au hen o ku fa maro la hia te mo dolo ka nga mo fa to kon mai nau e aki hene ho whanau. Most ma te ma dole whare kosi. Ke hu ma te ki ai ku o si hai sine mea ko doa be. Mea ngā ua ke ona awe ha siemu mea taha ki ha o ku mau. Ke konga ia ku o ku prioritize mau whai whatongia. Ki hange pe ha o hu ha whare kosi ko ia i muri. Ko ia i ku whamalo atu ka te mo tolu. Pa mana tuake te peta whare kosi. Ko tau product ke lahi au pito. Ha whai ngā klipa pe. Au ke u wax ke mau ko mau wax ne paanga mau fatau ui pika blue wax o fatau paanga tahani maketa ka mau special e mother blue wax paanga wa no ke ua ai ko tahani maketa ko ua tolu no ko fatau pe foi wax e ua paanga wa no ai paanga le va mo fulu ke foi wax ta ko tu ko mama tahe te ke lava mau te te mau ko a wax pe he i tongan i class ko ke mafuno funa ho ulu te tau pe i he pop wax, ko pop wax ia, o tola whanoa, ko wax ke taha, blue wax o ku tola taha nima ke taha, ko wanoa i he ua. Ai ke kas wax ia ma o mai, ko ke lava ke ma funa he olu, ko pop wax o kia te nam le rei ani, kia te koe. Ke motolo koe i nusila, te ke lava atu ke he wa a koe ia, o Francis Tickets o tui o rewa, ko fika aina tahi wa pi, mo e nui mahalo toki kamata ina whai whatongia. I he wiki ka hao. Ko kautaha ko ia a te si, te mei hui pe ko kautaha maka ko ia Akabe, Headstone, i Brisbane, au ku kei tuu pe mo lau, pe me whamalo atu ki mo tolu ko doa pe ko mo ngawe ake kautahan, i he maka whamanatu pe ko hono ai ko kofu i ko ake maka mapere ho o mala e ko ha o whaanga. Ko tika telefonia na ase screen no whawa no hiva, fit wha
ni mafata te ke lava fitu taki ke te se o kai fo ko maka te wa mene live stream ko mene ta falani nga ai kote ko nga sia si mo he kesi ko te a fo ke tui mona o ku o tamai te si ko ne mona ko ma ta te ke ala ma Brisbane dai ni ia seria te unga ki he fua ke ngai kavenga ko ngai mono birthday pe na me lava le re fa na pone ngai misi ni ko ngau aki ke vami no ngahi ke ngata ma no price ai te lava ma ka do ai no fa wa no hiva ki tu fa ni ma fa ta fitu ta ka desi te ne lava o tokoni atu ki te ko malo ke ngata beta pol kama ki au ni ko page fesin me ngala page fesin ya tau kau ta wala ta fa atu te ko Francis T. Katz mga farm market di hanga ki fu building like that tau mo te au ku ia mo fare ua ko ni ai ko page facing store ke la fitu taki mai ki ai e a o fainga fie ma o pe o si mate te o pe la ia ki te wala i loto moko ki ho takai holo o whakasio pe ma fa no wala ko page facing store ia i loto no ko ala whakamome a tau tok whelongo aki i he taimi ka hoko mai